Ubasan bor sulai uloong baha kesenam arjar kat prak ladon kejingi penbetang da keketian. Haka bedai banyabat ya ka syuki menteri sorkar mar arsnem siteng bad weipat UMLA ubla job nak ni kejuk keseng. Nrei menta kekenti kinong yalam ki baha klie jong keseng kila batha bari bensya soino da kejingi takular banisya mar arsnem siteng ya ka syuki menteri sorkar. Uloong bahadian baladap penyasoy kejingi takular la ai kopi ya ka kot takular syau menteri rang ba agajela u National President ka BJP, u JP Nadda, u National General Secretary u Riti Raj Sinha bacunong yalam ka BJP u bakmi ya ka Meghalaya u coba au. Uba AL Hek u baladap ban bam smai kum menteri sorkar, uloong bau Presiden ka BJP Meghalaya ula pensyai bakinong yalam ki bahakli do jong ka BJP kila batha benesoy da ka soskular. Nrei ulay operiang ya kawai gijing thot ni kinong yalam ki bahakli jong ke BJP bakim tip ay kita kajing batha bamar arsnem shteng. Uba AL Hek uloong bakum ki MLA ke BJP ken haban buram bed ya kajing batha jong kinong yalam ki bahakli jong ke BJP. Habapai pat syagaseng HSPDP. Nakaliang uba syakliar warjeri uloong bakladan geje penbed apok keseng manisya mar arsnem shteng ya kesyuki menteri sorkar. Bad ula debru benesoy ya kajing ite akular bad uba Methodius dekhar nrei kabakam kongsan ban ya kajing ite akular uloong bakadai hi kajing ite hapadeng jongki MLA bad kajing buram iwei. Baksan bor pula pembatai bade bukan ka jingasan ya ka agreement plan ke jongpi bagi bahai banda simya ka suki menteri mar arsnem siteng nak kedak dia katu kada pi hakate kalas ara dekat pra kalong ke verbal agreement suya kan rektin te hakna ganti naga central leadership na podeli kila abi directive ba ini sign bed official agreement mod arsem siteng te ya kan ada pesan la pha chu minister la pha chu JP Nadda national president la pha chu Dr. Chuba Aubadi in charge jongka Meghalaya state BJP la ko piru sa u Rituraj Senhaji ubadi general secretary in charge te ngin hap stick baje kai ka bangila ya sign ka agreement ya ko nong bakal ka jing sign agreement ka dei nak ai ka bomi hakanya ka Senam ko beladap ba kadon ko jing Islam ban ai menteri ngatrai kala kata ka dehi ka jing sia te ka jing persngo spo ki central leaders bakalong kumta te pemerintah ganti kila aino da ka directive ngi debina san akamat jung presiden jung ba Arnas Mauri da ka bangi ai ko piru so national president JP Nadda ji nangta so Dr. Chubao bat kiwi ki no podeli la membatai kena ka jingasan ya to ka agreement plan ke jongpi bagi baksan bor ban yosinti ka kam menteri mar arsnem siteng nak ke daw jingasan ya kena pi ya to ka jing pensyai yang i do presiden umla pha da kai command kat kum ka jing tik bejungi pede yang la ayo as gawe ka jing do da kai command ngam tbi kata ka jing la arsnem siteng kai kaman ka abi tang keting jonga tang bada man swadin tang bada minister hang ni hambe kale kamut kamron ko ko ke na po high command kan ong pi ba jebel sultan arsnem siteng ba humdar kata ban ong na po high command ngihap senia be ka ik ba high command ko mo temu cubo rasa ja lakut ko to pa arsnem siteng kamut pi pen ab ya high command na pen base to agreement hape ik high jingi senia be ik high command nomor ba ik BJP jongi la penyat be na ka national leaders we follow be national leaders
Baik sekali. Ini portfolio berpihak nomor ini bagi menteri kebayang portfolio siapa program berpihak. Abo siya mong naik portfolio ko nang intip portfolio yung iyo. Bak sekali hadin berpihak. Semti kemudian menteri sarkar. Kadang konon ko jingnya pun baik dapat kesteng HSBP berpihak penbat Arsenal Siteng bat ibak metodias Arsenal Siteng. Hak kadang ke jingnya keren. Ya kata nilai penbaik ni apa parti. Terangin niat kita kembali penbaik ni. Pi semua kemudian ba ni nak kalian ke BJP ke dia sign ke agreement nak kalian HSBP kan sign ke agreement. Ke agreement ngidon ngila ada pesaing ni ke agreement ru andai ke bekam kongsan nalor ke agreement ke dikajing ite apa ding jungi para milih ke jingi burom iwe. Koi ke jingkling ni ba hapor ba thau ni sarkar ka don kan ka jing penmi jong kini ki kenhon ne wat pisang balang ru bagi orang bagi HSBP kali man kerjaan kan pipi dak lu sai mun pensai lor kan ya. Baik dia kata aku tugas ngi ke bah ngila let sakapo iu banya form ke government ni sutu syai ba ban form ke government ni don kam ki numbers dah bang ngila let chata kam don numbers jadi nak kata dah ngir ni sesim ni kada ban kesana ke NPP Kata sim nam ba kan karai ke ba HSBP ke sim ba kan kerjaan ke NPP ke di karai ke ba biang tam. Dah ka nak liang ke jungi te kada karai ke ba biang tam mar kumbaong ni don kam ka stable government dah bang ipek numbers ka NPP ke Kambon kum tanya ring sim karai bang nyok ka stable government Dekat kum ka jing song thok ko jong pheng ni bagi we ki menteri kila ada penberai ka ka portfolio ko berpihak. Kila Kami meratai. kata ibu akan jing start ke jungu orang belsiam ke jungi ngatrai mu kam te bahai ke nova portfolio wan alot ingi te kata ngin sedang don ke meeting bangin setiap adin kata During collection, where the BJP and HTTP, has it written to you both on the cabinet sharing of the two MLAs? So they have not, BJP has written to me and HSPDP also, when they first met me, that was the condition and the discussion that took place. What about UDP, sir? That is of course the internal matter. They have not mentioned to me anything about that. But when it came to HSPDP and the BJP, this discussion took place in front of me.